U prvom videu ste vidjeli kako izgledati svakodnevno vedro, veselo i razdragano. Kolekcija The One nam je to pokazala, a u drugom videu sada ćemo vam prezentirati kako uzeti dašak glamura iz Oriflame-a, a to ćemo postići kolekcijom Giordani Gold, koja će učiniti da vaše lice izgleda savršeno u svim večernjim varijantama. Prvo ćemo koristiti Giordani Gold podlogu za make-up. Svilenkasta podloga s ekstraktom orhideje kožu čini gipkom, blistavom i savršeno pripremljenom za nanošenje make-upa. Idealno se nadopunjuje s Giordani Gold tečnim puderom. Postojani tekući puder za potpuno prekrivanje revitalizira i njeguje kožu. Sa zaštitnim faktorom 15 i dragocjenim italijanskim vulkanskim mineralima štiti, revitalizira i njeguje kožu uz anti-aging svojstva. Nakon njega ćemo koristiti Giordani Gold Secret korektor. Korektor za potpuno prekrivanje nesavršenost zahvaljujući kremastoj formulaciji koja sadrži biljni ekstrakt protiv starenja. Pogodan je za područja osjetljive kože, kao što je područje oko očiju, ali se može koristiti na cijelom licu. Lako se nanosi i ne nakuplja se u sitnim linijama i borama. Nakon Giordani Gold korektora koristit ćemo puder u kamenu koji prkosi starenju. Svilenkasti puder koji trenutno pokriva fine linije i ujednačava tonus kože, te koža izgleda blistavo i odmorno. S Beauty Age tehnologijom održava prirodnu hidrataciju kože i umanjuje pojavu znakova starenja. Giordani Gold kuglice za nijansiranje. Raznobojne kuglice koži daju bronzani izgled, blagu svjetlucavost i dašak profinjene boje. Ručno su oblikovane i obogaćene mineralnim kompleksom koji njeguje kožu i daju joj suptilni sjaj. Imamo Dark Bronze i Natural Peach. Dark Bronze ćemo koristiti da uradimo konturu, a Natural Peach ćemo koristiti da damo svježinu i potpunimo šminku. Za naglašavanje očiju smo koristili Go for Gold make-up paletu. Go for Gold make-up paleta se sastoji od 2 boje za usne, 6 cjenila za kapke, 2 rumenila i 3 aplikatora. Giordani Gold Calligraphy tuš za kapke. Tuš za kapke sa crnim pigmentima za dramatično naglašene oči. Slash Vital kompleksom njeguje trepavice. Giordani Gold gel za obrve. Postojana boja i oblik obrva s hidratacijom provitamin B5. Giordani Gold Blush Panorama maskara. Maskara za fantastičnu uvijenost i definiciju trepavica. Svilenkasta formulacija i revolucionaran dizajn četkice osigurava savršeno duge, definisane i uvene trepavice. Giordani Gold raskošna kremasta olovka za usne. Intenzivna, hidratantna boja postojana je cijeli dan bez razmazivanja. S jedinstvenim kistom na vrhu za nanošenje ruža te stapanje ruža i olovke. Giordani Gold ruž za usne. Raskošne kremaste nijanse s luksuznim satinskim sjajem. Sadrži arganovo ulje koje neguje i štiti usne. Zaštitni faktor 15 štiti usne od prijevremenog starenja. Drage moje dame, nadam se da će vam ovaj video pomoći da usavršite svoje tehnike šminkanja.